Kapitan Inteng! Ay naawatan nyo kaniti kayat ko nga ipakaawat ka baranggayak ida. Yawon, Ka, mumay. Kapitan. Ay nasayaan. Ay manipod ita. Awad ti rumor iti babalay na. Adi nakapismas. Ay wanan tayo ti salud at tayo. Ay nagro na pa. Tay pag na ita ti panateng kentrang kasaw. Yawon, Kapitan. Saan kayaw nga agdudupaw? Agyan kayo iti babalayo. Bawal ti makikakaruba. Yawon, Kapitan. Sino man asan nga agtungpal ket mamulta. Kap! Yawon, Kapitan. Napagsasaritaan tayo matay no mano ti multa ti sino man nga aglabseng. Kap! Kap. Harami din tayo dito para iti pagsayaatan tayo amin abu marangay. Tapno maliklikan ti panagsakit tayo. Yawon, Kapitan. Nasayaat na makaawat kay amin. Kapitan. Manipod ita. Salwadan tayo ti salud at tayo. Ay, unayan Inteng. Agraira at talaga ita ti panateng. Ay, kat uray siyak. Kaslak ag panateng. Ay, siguro ba? Tanarigat ti agtrangkaso? Ay, wen Inteng. Talaga sigudag. Tadyak kayat ti agsakit. Ken ado ti prutas ko. Ken ado ti danom nga inomag. Ay, una. Ang ni pari badong. Nakita ki jay tersena ni Marikwanang. Awan face mask na. Ni pari ba doon? Wen. Ay. Dinamag ko no apay asaan ang nag-face mask. Kat kunana, asaan ka no ang makaangas? Ay, salbag na ita at tao. Ay, multaem, iti ka nito ang matiliwam. Ay, maruwam. Ay, ramidig na ita. Kasla pa kat mangin insulto no kasta. Wen nga raw, di na kaya ti agtungpal iti paganurutan ti barangay. Ay, bayam ta paliiwag ni pari ba daw? Kano talaga adi agtungpal? Ay, multaan! Inakon ijay ilay, tuyang. Siya kon ti makichinda. Di mo liplipatan tay face mask mo Masapul pa'y aya. Ang mga numultaan da ka dito'y barangay. Kansitaan da ka mo't ijay ilay. Sa bagay Hala, in ka mangala iti fish mask. Ta ikabil kaw dito'y timid kaw. Timid mo. Jay timid mo tag face mask. Jak nga rod makaangas nog fish mask hak. Ayunay kan. Saan mo't nairot ti face mask Nairot man wenno na lokay. Sa anak lata makaangay. Adulamin dito fish mask. Pasalsalilan. Ay nabadong ag face mask ka. Tadi isupay apakamulmul taam. Kabadong, apa di mo isuotan na yung bagday ta face mask mo? Adulamin. Kanjang nga rod makaangay. Ay na, ag face mask ka kid din. Ang mga numakita da kadagitag tiltiliw diti barangay tayo iti saan ang naka-face mask. Kat ilistada tinagan mo. Padasin da nga ilista ta makiapak. Ag face mask ka kid din. Awan kastay surutan tayo ti paganurutan tayo diti barangay. Kan may sa, pagsaya tamutlaan. Apay adi ta timid mo ta iyan ti pismas mo pari ba daw? Sige man langan. Ikabil kaon, itayan ti agong ko. Ita. Kasta. Adula amin mo't niya ipapaaramid yung kada kamay. Ay, saan nga adula amin ti kasta ta pagsaya atam? Diyak nga rod makaangay. Ay, no di mo kaya ti agpismas. Agyang ka nga ron iti balayaw. Saan ka arom-rumwar? Kasanumat ti biyag may, no saan nakarumwar. Makatrabaho akpay nga raod. Isong rotkit. Iso ano rumwar ka. Masapol nga agpismas ka. Iti kasta. Mailiklik ka iti sakay. Ay maganda makalang ab ka iti virus. Kit akarampay ni tuyang mo. Adulamin. Di kagbalin asubog para. Iti ka nito ang makaptan ka iti sakit. Sigurado nga agbabawi ka to. Mas dara ka. Mutoy man ta siya ating glass ta siya mamay. Ataw. Ayaws. Agpulutan tayo pa. Agiinom kayo ganyan dito niya. Itawag, Jay. Pagsisinublatan da pa iti siya ating glass. Ha?
May sa ta sa ating glass yaw. Di pa ikat agiin nakar kayaw. No at makaptan iti virus kada kayaw. Adula amin mo ta sa asawam chip tanod. Wan ground. Pumanaw kayo dito yan. Chip, ilistak tinagan dia. Wanji pa, Na. ilis na maun. Ay. Mamulta kayo lakit day. Sige. Padasan da kami nga ilista, tabugbogan da kayaw. Agtungtong pal kami lang iti trabaho, may. No diyo kaya ti mamulta. Surutan niyo dagiti patakaran tayo dito barangay. Ita, agmulta kayo. Ado te nakakita kada kayo nga agiinom kayo. Sakit may sapay abasa, tius usaran niya. Unang, awan mo't nagsakit ka da kami, Kap. Nasalun at kami Kap. Saan aday tatirason? Sipod pa'y. Adan paganurutan tayo dito barangay. Anaskin asurutan tayo. Kaya taglabsing, mamulta. Saan da kami mo't amultaan, Kapitan? Sa nabalay, saanin ang maulit pa. Agmulta kayo. Taday tati paganurutan. Anyamot tayo. Pagkukwartaan da kami mo't tayo. Saan da kaya pagkukortaan? Timulta yaw. Mapan iti barangay. Saan asaktig numar? Sobra mo't dahi ta patakaram, Kapitan. Napagnunuman ti bumarangay. Nga sino man nga agsukir iti paganurutan kat agbulta. Saan asak tinangaprobar iti dayta? Nudi kat da kayo metla alumugar. Agmulta kayo. Tapno di yun ulitin pa. Agsublitan ni Jout Paus, G-Pout. Chip, Natulnog dagiti tattao dito abanda. Awan ti makita ta nga gwalang-walang iti ruar. nga raw, Chip. Natulnog da. Tadi da kaya ti makaran iti agraira ita asakit. Nga raw, Chip. Iswa siyak. Kompleto ak iti vitamina. Uray siya ka. Dahil ti may parbang. Kasano nga, Chip? Agsublitan, iji outpost. Unji paut. Takitain tamano nagrekurida mo't lang dagiti kakadwata. Sige nga raw, Chip. Intan, iji outpost. Anya tigatang marituyang. Gumetengek men itilaya, Mary Kwenang. Laya? Wayne, taag tsaak man itilaya. Sige, mabitlaan, tayalaan ka. 60 pesos ti may sasupot Ha? Nagninamitin. Kasta talaga ti presyo na. Uray mamapangkay jay ilay. Aya? Adtaw. Ha? Agto'y matibayad ka. Talo asag babaing tiday ta, Ay, wang gayam. Imbag man ta naka-face mask ka, maray. Idinto tanay ka ba dong kat di na kaya tag-face mask? Wan maray, tasyak nga main, kitjak kayat ti mamulta. Kang runaan na, jak kayat ti maakaran iti sakay. Anya nga iti amaw, nga amangan no adda virus mo, kat mayakar mo kanya. Nasaya at day ta, maray. Ang awan virus ko. Noray siya, awan virus ka. Iso anas kan ngaywanan tayo ti bagi tayo. Salwadan tayo ti salunat tayo. Tapno di tayo makaran. Husto ka, maray. Sige, innakaw. Tanarigat no agbayagak dito'y tirsinam. Sapay bawal ita ti makiis-istorya. Inakidya balay da pari Edgar, tuyang. Inakalaan tay bayad ti palataw ngayon lakok ken kuana. Sige, inka. Nga mag-face mask ka, Saanin? apay ay asubag ka. Ag-face mask ka, Saanin kunakmait? Amangan no masalaw da ka dagiti agrikrikurida. Kat ilistada tinagan mo asaan ka naka-face mask. Sayang timurtam. Saanin? Mala, hinakaw. Hindi ka managtak dita. Ay! Ninay. Agan ano kan la kay Edgar? Mading tirik nak pari batong. La. Mutuyin tay bayad ti balatong tinakaw. Amang ano, akaran na pa'y kiti, ti virus mo. Mabit lang. Takaw tagiti bulsak. Atoy.
Inakaw! Ting! Ay! Salbag ka! Umanuyag ka! Ay, hinakmalagay! Enteng, atuyan ti salabat mo. Inikakdaytan iti lemon with honey. Agyaman nakdungaw. Ken, mangan kanto matan iti prutas, wen? Gimatangak iti adu a prutas kay. Anya nga prutas? Ay dipindikan ka ano anya ti kayat mo. Papaya, saba, mangga, apple, ken daddo mapay. Ay, kwa, adya manggalatan. Ana ata. Sige, makaammo ka. Basta mangan kalata kabayatan nga adda prutas, mangan talata. Win, tapagsayaatan mo. Gayam. Masakit ka no ni pare badang? Anya? Wen, kasta tidamag ko. Ang trangkason sa kanumutan. Papadan na ngay, no di kasta. Subag mo. Ingkaikan iti kanan na prutas. Uray, taado mo ti prutas ta. Ala. Bangi pa anak to iti prutas. Iti balay da. Oh, aday ka. Imay nang yun ni Kapitan iti kanum a prutas ba daw? Tuyan, malambi na. Nalabit an akaran ka, idinapan ka ijay balay dala kay Edgar. Damag ko ang masakit ka naw. Imbagak ngamin kang ag-face mask ka. Ngamsobag kamot ita. Di pa rin tingay. Apa di mo pinaunag? Saan na kaya ti umunag? Ta mga numaakaran iti sakit mo. Inyawat na lang dagiti prutas kat napanon. Kadurman na kaday ni parenteng. Saan? Ngumagan-an nadlaang. Ay, badong. No kumata saan ka asubag. Di saan ka kumaan na akaran iti sakay. Tuya. Bala, agtumar ka iti agas mo. Agyan ka dito'y balay. Kat saan ka arumrumwa. Wen, tuyang. Manipod ita, badong. Agtungpalkan iti paganurutan ti barangay. Tanusubag kalapta, ha? Jak amon no anya ti mapasamakan ka. At dalata dagiti nakapsot ti resistensya na ang kail. Isuda dagiti masakit ita. Ngam sumagmamanudalaan. Kasta? Kuna ni midwife, ayos da kanaon. Tanapan da nag house to house. Sinarungkaran da dagiti masakit. Mayat sarungkaran da gayam dagiti masakit. Nagturod nga rod ni midwife ang kail. Mapan na sarungkaran dagiti agurigor dito'y barangay tayaw. Mayat ti kasta. Iso asaludo akmet kadakwada ija health center. Gatsi ka ngayang kail. Kumusta mo ti marikriknam? Ayos lang ako. Uray sa kang kail. Awan mo ti parikot kanyak. Mayat. Di tabay ba ante salon at takwarog. Tanarigat, tagsakit. Kumusta ang tirik nam ba daw? Mayatan tuyang. Daytoy lauyag ko tinakaro. Isa anak kasays nasaklat ta. Nga oray adaak diti balay. Tadapay lauyok mo. Jak kaya tinaakaran. Tuyang. Isa di ka nagsubsubag ba daw? Tapno saanon ang maulay ti panagsakit mo. Uy, tuyang. Nasaysaya at latta. Dahil sumurot tayo iti patakaran ti barangay. Taparamit la iti pagsayaatan tayo. Uy, tuyang. Saan na maulit pa eh. Ag-fish masak to umatan. No kastar mo harag. Tapno saan ako na maakaran iti sakit. Rumbang laang. No natulnog ka. Agsayaat ka, badong. Ay, tata badong. Husto ni Nana Toyang. No natulnog ka, agsayaat ka. Ala, sumurot ka, iti paganurutan di ta baranggayo. Taparamatla, iti pagsayaatam. Ala, sige! Ditan, tinagibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan
Teng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Puklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami itingkay panagdengag.